Inggih sedurung acara puniki kawitin. Iring dengan sarang-sarang nguncaran puja pangastu hara panganjeng Imat. Om Swastiastu. Inggih haratu idodane pamiarsa sami. Titiang sekesanti paiketan arya wang bang pinatih dusun Sari Merda. Sane mangke jagi ngaturan geguritan pupuh sane mamurda gaguritan arya bang pinatih. Kaketus saking babat dangyang bang manik angkeran. Dinaka pengwacen dane Gusti Mangku Saribang ene Gusti Biang Miji. Dalar sane maka penegas Bapak Nyoman Arya Pring. Maka pamucuk penglingsir dane Gusti Mangku Saribang pamongmong pura pusah Saribang Sari Merda. Inggih sane mangkin kawitin. Heda kabang manik Wah inggih Ratu Puara pamidaran titiang Ratu maka sarang sami. Inggihan kadi mangkin bawasan kawentenane Bang Manik angkerangan. matur sembah dakat bakti Rikuraris kuentanani dope dahating pada nami pisan itu ngaturan sembah bakti wiakti kuentanani do hasing haji yang Inggian rikuraris sidong lantur kengin mapa ngatur ring idona kelingsir saatnya aji ampuro yang kuentenan titiang ya. Pari lampang titiang rihen Nenten tios kumanti tunasang titiang pangampura ri sejeroaning pedabdab iya tu parilaksanan titiang uyak tiduk esane rien sampunang haji nyong kanin inghian ko kangkatan maku pinunas titiang sampunake buku aji nyen banget jaki pacang punika kayunin bile-bile aji pacang nyungkanin mangken titiang awang sampun duwur Doren kadi mangken aris uning ayang titiang mena kadi kewentenan padewekan titiang puniki sampun kadi mangken dhuwur yate sampun truno kewentenan titiang asane sampun sampun liwang Ore noning
ayang titiang ratu kawentenan raresane sampun uyakti punika ngelintang yatesane sampun kebaos ngeliwat aduh rong wentang anak baning ingyan riko resuning ayang titiang menawi dereng durung yakti wenten kadi anake sane pacang para sangga yakti bani ring padewekan titiang pacang atur dewek titiang inggih bilih-bilih menawi pacang para sangga purun jagi pacang para madu yate purun nyacat yate nyong kalen minaka di kawentenen dewek titiang sedang yang asidem mantarang wah inggih kadi mangken malih kenging puniki uning ayang titiang kadi kawentenan linggih kita anak kelingsir ida dang yang sidi mantara ledang kayon mirang ingyan riko maku yakti mawawah-wawah kadi rasa koledangan pikayun ida rikalaning ida miragi makatur yato bawas dani putara patran yadang amator Yesan ngawas yang dua nuri kanjokan pas adu aja ngido anak kelingsir. Iri koraris putra ne matur sado banman punika sane ngawas yang. Ada arari sanyawe ingyan ris ampune mesidor aris kopiragi makatur putra ne kadi punika nah gelis mawali do anak kelingsir dempu nyawes yakto ido mapi darta kenang yang keto hator rajane Nah. Iya anak itu nyen. Maku larapan atur dari anak buku ceneng marep PKP ning bapo.
di griya Dewa ma lungo Nah tuh ceneng nejane ada nyen mako pengarsan aja ya ada pengide aja cenok ide wolinge dini nyen di dewa di gerio malinge Abang matur semang Ingri sampun asapun iku maku bisa manidor are sana kelingsir mau astiri ke ide bang manek angkeran melarapan sebah dening ide matu dia tiang angiring kayon haji wah inge karato ajian kadiasa punika makep daging pikayun aji titiang gumanti wansrah misadio jagi paca ngiringang mindo kadik ayun aji Rares aluang agak gedong iri koraris koentenan mindo kadi dempu dan mari raris ide nyujur iya telungo raris mereka kagedongan sampun suwe masandaka inge koratu kadi mangkin ning ayang titiang ri sampun suwe kengin kawentenan idone mau sanekangan ampun saget iri koraris uning ayang titiang kadi kawentenan itu arisana kelingsir dempu dan mari mau wastu eling raris kawentenan itu Reng apa ngarangan nagaraja sane gumanti kelingan dening dempu bekung nen tetios wantah mindo kadi poragani do yang nagorajo Hade galesidong ama margi
Nggih, iri koraris tan mari digeles uning ayang titiang. Kawentenan ido ngelanturis jero ning pemargi. Pacang tangkil Hakato kalangking Ingih makopi kayunan ido. Nenten rios jagi ayat tangkil mereka ketoh langkir. Hampakan lembu Riko sampun jangkep. Maka pengarsan itu yang nagarajo iriko ide sampun makdo sane maru pompokan lembu mabosan kapan ditawang Rikala ning idone tangkel ido anak kelingsir iriko sampun anut adong. Mabusano rare sido kadi sang marago kapanditan apa nido sampun taler marago pandito. Sampun rawong ring toh langking Ingi kadi mangken raris gelisan carito. Ri sampun sido ido anak kelingsir. Rao kadi mangken iri kering toh langking. Heda malingi kering ajang guwang Nah iri koraris idempu koning ayang titiang kadi mangken jak sampun muasile tideng nyempel yak tido malingi iri koring sisi iyato ring ajang guwone Inggih Ratu Idodane pemiarsa sareng sami sane dahat wangyang ditiang sane seneng miragi gaguritan Arya Bang Pinatih sane mangken sampun puniki wenten bukune ring sajebagen toko-toko buku ring Denpasar ring toko Brata yang ring Gianyar ring toko Ratih ring Klungkung taler wenten ring toko Subur sapunika atur piyuneng titiang majang ring Ratu Idodane sareng sami pemekas sane warih ide Bang Manik Angkeran sapunika